Dobar dan ljudi i dobrodošli u drugu epizodu Impossible Quiza. Ja sam tu sam i idemo vamo. Ok, u prošloj epizodi ovaj nam je lajao 3 puta, znači trebamo ovo pritisnuti. What are the main ingredients of shampoo? Baby German human faces. Ja mislim da je to. To je najgluplji odgovor, a ovaj Impossible Quiz neke baš i nisu točne. Yes! Koliko ima u njegovoj ruci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jel 7? Yes! Čekaj, šta? Slonovi ne vole miševe. Jeste skužili? Miš je trenutno na slici, ali ako ga ja maknem, slonovi će ući. Kužite? Dobro, 35. Šta? Ako ovo pritisnem, game over je. Pa sve jedno i ako pritisnem imam jedno. What do you call a wingless fly? To vam je jedan vic ili jedna zagonetka kako zovemo muhu bez krila. To vam je a walk. To je na engleskom. Jedna šala i zagonetka. Can you get this question wrong? No way. Mary Rose set on up in Mary Rose. This is a sill. This is a marshmallow. Cinderella Engdecro Adventures. To je to. Uglavnom, nemojte ružičasto dotaknuti. Da bi tamo samo bio most. To! Bony orange leg beast lol afro. What is the answer to life, the universe and everything? Znači, koji je odgovor za život i za cijelu galaksiju i to sve ostalo? Kaže 49. Moramo ovo izbrati. Ja se vratim kad izbrojim. Evo ga, izbrojio sam i ovo je. Bridget everyone makes. Ja mislim da je Tom Cruise. Zato što ipak Bridget. Yes. Da vidimo šta je ovo. Da pritisnem ovdje vjerojatno. Okej. Ne prepoznajem ovo. Možda ovo. Vratim se kad budem opet na tom pitanju. Vratio sam se i... Ja ovo dobro sam pročitao. Prije, znači došao sam ja na ovo pitanje već prije. Ali sad, koliko ja gledam znakove, ja mislim da bi trebalo ovo biti. Yes! Neko je ubio Sonika. Ovo bi trebalo biti točan odgovor. Yes! Miš. Znači, nestao mi je miš. Uglavnom, vi ga ni ne vidite. Ja sam zaboravio upalit miš. Oprostite mi. Eto, a i ako ga vidite, onda sam ja se zabunio. To. Snake. To. Piše se Splapmido. Da zapamtim ovo, okej. Ovaj je. But pa might not. Mermaid. But pa might not. Znači vjerojatno je. Marmite, but pa might not.
Da. Schengen. Never been. No, but... Ovo je najgluplje. To bomba. Što je sistem? Serija plavo, crveno, sjećate se? Plavo, žuta. Look Count Dracula. A, da ga brojim. 1. Nije ovo. Trebalo bi ovo biti. Blizu, molim vas. Mogu ja to, ajde. To. Još malo pa smo gotovi, do 65. bi došli. Be honest, did you manage to... Yes. Ja mislim da bi to trebalo biti ovo. Da. Move, Temple Mall. A, ovo. Okej. Dobro. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja sam Croatian Games i sad sam jako ljut i moram dobiti malo odmora. Tako da, vidimo se u sljedećem videu.